season orbs! Naanasad ko diri sa akong paborito nga Iconique Mall. And today, mangita tagayo diri sa Salonné where I will have a beauty transformation. So, dili ko mahimong kimchu ha, pero I can feel the kimchu ika nga, trust. So, kuyugi ko ninyo as I get the best beauty treatments here at Salonné at my favorite Iconique Mall. So, tara, ubani ko. Kung kabantay mo, wala gibuwan nga dili ko mo bisita dinhi sa Iconique Mall. Kay diri, welcome ang tanan. Ug they follow safety protocols to make sure everyone is safe. Thank you. So karon mga season orbs, dili gito mag-uol dinhi sa Iconique Mall no kay tanan gyud nilang staff are fully vaccinated and they are really strict in following the proper COVID-19 protocol. So now, akong suwayan ilang hair, makeup and nail services. So ang una natong buhaton is ang atoang buhok. Let's go. Hi. Good morning. Ganahan nga color nga itong achieve. Yes, kuya. So, ganahan kong ingon ani. Mura siya ash brown, pero naa siya highlights. Yes. Mga pila ni ka hours, kuya? Something 2 hours. 2 hours, more than 2 hours. 2.5, ana. Max siguro 3 hours, no? Okay, so let's go. Let's do this, kuya, ate. Yes. Come on. Arlene, unsa naman ka kadugay nga kuan nagtrabaho sa usa ka salon? 30 years. So 30 years na sa jud kagabuhat og mga buhok. High school, Wow. So naka-experience ba kag mga kuan kay nga mga customers kay mga lihok pistanan? Ay, oo. Normal na. Ate Vance po dere. Ikaw Ate Vance, unsa man imuhang unsa may mga tips nga imong mahatag sa atong mga season orbs para healthy ang ilahang nails? Panganap siya o kuan po sa mga vitamins and minerals. Naa sa jud vitamins Yes, and nails, no? More than na siya mga season. We're here at Salonné, guys. They also offer makeup services sa tanang okasyon. So, birthday man na, bunyag, kasal, pwede mo moanhi to have your makeup done here at Salonné. So, for today, ate, unsa man atong look na i-achieve? Well, sa imong look karon is bagay ra jud nimo ang natural look and earth tones nga mga shades. Colors, so, yeah. Kay, sa imong since mo rin napagamay, so bagay ra jud kayo nimo. Sige, I trust you. Let's go. Just trust me lang. So I better use my legs and run before it is too late to flee. I feel there is no other way. It's what I can do, what I can do. Then I want to be with you, but you know there's music too. Don't let jealousy hurt you. Stop this, get right. Stop this, get right. Salonné, bisag kinsa o bisag unsa pa ka.
You, me, and everyone deserves to look and feel beautiful. You don't need to be perfect to look beautiful. Kabaw ba ka? Kailangan lang yun nga nakay saktong attitude ug self-confidence. And of course, Salonné can help you achieve and highlight the beauty that you naturally have. Anhin na dayon mo sa Iconic Mall ug magdungan ta og kaanyag dinhi sa Salonné. Kay para sa laag nga unique, asa pa man di ay Iconic!